mumeze mute bakunzi ba Imanzi Media TV, mumeze mute? Ndakeka ko mumeze fresh, ibintu ari sawa. Tubanje kubasuhuza mbere na mbere. Kuri iyi nshuro rero tuje kubagezaho ibintu bigiye bitandukanye. Aha twavuga nk'amakuru ari kugenda acicikana muri showbiz, amakuru y'imyidagaduro, utuntu n'utundi. Ikindi twusaba rero gukora subscribe, ubundi tugakomeza kugenda tubana, tugenda tubakubita ubusesenguzi bwimbitse ku bintu bigiye bitandukanye, amakuru cyane cyane y'imyidagaduro. Politiki yo ntabwo ko ndabigezaho, ko ya politiki wapi, ni amakuru avugwa mu myidagaduro n'ibiri kuvugwa mu mihanda, ariko byakubaka sosiyete nyarwanda, byakubaka rubanda muri showbiz n'utuntu tugiye dusekeje. Nta kindi rero tubasaba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ni Imanzi Media TV, ubundi tugakomeza kugenda tubana tano kwa tano. Amakuru ahari rero ari kuvuga ubu ngubu ku isi yose muri rusange ni amakuru y'umuhanzi P Diddy ubu ngubu uri mu maboko y'ubugenzacyaha kubera ibyaha akurikiranyweho yagiye akora guhera mu myaka y'1990 kugera ubu ngubu mu mwaka wa 2024, aho biri kugenda bivuga ko yagiye afata ku ngufu cyangwa agakorera ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina, yaba abana b'abahungu, abagore, abakobwa, abana bato, abakuru, agakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Bimwe birumvikana ku bahungu nyine yarabatingaga cyangwa akabaha ibindi byamamare bagenzi be, bagakora ibyo bintu by'uruterasoni, aho byagendaga bibera mu muco yise Diddy Party. Buri mwaka yagenda akoresha ikirori cyitwa P Diddy Party, aho yagenda atumiramo abantu bagiye batandukanye, bagakora ikirori, bakishima, bamwe bagaserebura, ariko amasaha yageraga nka saa saba z'ijoro, after party mu nzu ye muri mansion y'Ibakwadora muri New York. Afite inzu nini cyane yabaga yabereyemo ibyo birori. Nyuma hagahita haba ibikorwa by'urukozasoni birimo gufata ku ngufu abana b'abahungu, abakobwa, abamama, abapapa, bakabakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato batabishaka. Aho ngaho rero yamaze gutabwa muri yombi, abantu benshi bakaba bagenda bagaragaza, batanga ibirego ko nabo bagiye bahohoterwa, dore ko ubu ngubu tuvugana amaze kugira abantu muri 200 bavuga ko yagiye abahohotera. Bikaba turi kugenda tureba abacikana ku mbuga nkoranyambaga, ni abasitari bagiye batandukanye, nk'aho umwana witwa Justin Bieber akiri umwana, P Diddy yamanye nawe amasaha 48 amwizeza kumufasha, amwereka New Ferrari, imodoka yagiye kumuha. Ariko nk'uko Justin Bieber yagiye abiririmba, yavuze ko iyo Ferrari kugira bamuhe Ferrari ndetse bamufashe kugira abe icyamamare mu muziki, byamutwaye ibirenze ubugingo bwiwe. It take more than his soul. Umva ni ibintu bitoroshye. Rero P Diddy ubu ngubu kugenda akurikiranwa mu bintu bigiye bitandukanye. Tuvuye aho ngaho rero tukaba twahita twigarukira hano mu Rwanda, aho umuhanzi The Ben yagiye asohora indirimbo nziza, aho Bruce Melody yasohoye indirimbo ari kumwe n'umuhanzi wo muri Kenya wo bita Byinime. Byose mugenda mubikurikirana, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Naho Ama G The Black kutubwira ko yagiye muri gakondo. Ejo bundi twabonye bamutumiye kuri RTV muri Versus, cya kiganiro gikorwa na Lucky Nzeyimana. Hanyuma umuhanzi Yago yibereye hanze, twamenye ngo ni Uganda cyane Canada, ariko nkurikije amavideo postinga n'ibiganiro akora na content agenda akora, turamya ko Yago arakibereye muri Uganda, aho agenda kurikirana ibikorwa byiwe. Ariko muri minsi twavuga ko ya ntambara isa nkaho yashecetse, rimazemo iminsi ivuga ko abantu bari kumuhiga. Rero ibyo nibyo bigenda bivugwa mu myidagaduro. Turagusaba ko subscribe kugira tujye dukomeza tubane, tuguhe update ku bintu bigiye bitandukanye. Imanzi Media TV duhari ku bwanyu, mudusapotinge, mutwe ko turi kumwe, tuzaba ibintu byinshi. Hari indirimbo, hari amakuru, hari ibigezweho, hari cyane komedi, amafilime, kwicano nibyo bintu bigiye kuzajya igenda yibandaho.
rero nta kindi tubasaba ni gukora subscribe kuri Imanzi Media TV, ubundi tugakomeza kugenda tubana kugira ngo turebe ko twagenda dutezanya imbere. Turabakunda cyane, mureke tubane ibintu bikomeze kugenda bimeze fresh. wagwana naje nje wallahi, murambona gute ku mwifungo wa danje, ku mwifungo wa danje none uretse gato nayo igihe ntabarabuye kuri ball ya General Benda, DJ General Benda uri kugenda agirana ibihe byiza na Eric Semuhungu, bagenda baryana show. Eric Semuhungu abatama, ariko tukagira amakenga tuti se General Benda kugendana na Eric Semuhungu wiyumvamo abahungu bagenzi be, ubu ngubu ntabwo azamurarura. Ibi ngibi rero bikakomoza ko amaze n'iminsi atandukanye n'uwari umukunzi we ari we bita Shakira K. Tukaba tuti se Benda yaba ari kugenda, iyi yaba ariyo ntandaro yatumye Shakira reka Benda avuga ati agendana n'uriya Eric Semuhungu, uriya mu homosexuel, cyangwa se ni ibindi bintu situbiza ko tugenda tubitohoza. Hanyuma Eric Semuhungu nawe muri iki Kigali akaba ari kugenda atanga show atigisa imbuga nkoranyambaga. Rero andi makuru ni uko nyine batandukanye, ikindi nuko bimeze, ibindi tuzagenda tubibabwira. Nakindi tubasaba gukora subscribe. Murakoze cyane, ciao ndabakunda cyane.